Pamirsa kebakaran TPA Suung sampun ngelintang langkungan abulan. Ya diastu nanin sabeh nanging api durung kepasti kayang padem. Puni kemawinan selanturnya tim pacang mongkar tumpukan lu antuk masti kayang kahanan tengahnya nih. Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara Mausang Paiketandani sampun adunang status tanggap darurat dados transisi darurat. Artosnya nih tim pemadam kantun mausaha antuk mademang api. Rawi mangkin titik asap kantun akidik tur wenten ring genah leluni. Duaning asap punika Jaya Negara nenten purun mastikayang yening api inucap sampun padem. Ring sajoning nyelehin tengahing tumpukan lu inucap pai ketandane pacang mongkar lu kantos kebeten. Risampun pembalikan lu punike pai ketandane pacang laksanayang pendinginan ring awu kupungkuran. Santukan kanton kepanggih titik api pai ketandane nenten purun mungkah samian setelah pembuangan lu ke TPA Suung santukan lu durung padem. Punika mawinan lu sanekari wenten kakirim ke TPA ring Tabanan. Ring sajroning ngewantu proses pengangkutan lu punika paiketandane taler nyiagayang armada truk. Wenten taler wantuan sanerau saking CSR sekadi Plindo miwah kura-kura Bali merupa alat berat. Kauningin wenten 4 wantuan alat berat saking CSR dados nyani saya 6 alat berat ring sajroning ngewantu proses penanganan lu sane ngakehang. Sadurungnyane Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup KLH Bali Nimade Armadi Mausang jam buka TPA ring pembuangan lu kantun kuatesin santukan kantun wenten parikrama tim pemadaman ring TPA. Risampun petugas pemadaman merarian wau armada lu side ngeranjing ke TPA. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.